Nageteo kinene njitikiria ngoroge kwa mukira guku kwa Muthingi TV Gikunjuro ni gito kia mohoro muthenya wa umuthi tariki ari 20 mweri wa Januari mwaka wa 2024 ni Jumamothi ya gatatu kuma ria twakibiriirie mwaka uyu wa 2024 gakihoka ati ni wagitinda oro wega ni ndoka ngumenyithia uria bururi wagitinda ukigariura riboti kuma county itiganite guku bururi-ini wa Kenya ona nginyagia riboti kuma nja wa itoka cia bururi no mbere ndaya twambe twamukire maria tukuhaririirie metha-ini citu cia mohoro. Mamwe maria tukuhaririirie ni ati Solidarity forever for the youth. Gaikarange kumenyithagia ati mohoro maya maitu maramemerekio imwe kwa imwe nenda-ini citu ciothe cia ukinyaniria Facebook @Muthingi TV, YouTube @Muthingi TV na ni mutabania waku hindi ciothe njitagwo Wairimu wa Kimani na tukiambiriria ni ati abunge kuma county-ini ya Kakamega ni makoretwo makiuria thirikari nene kwihika hari kurekereria Kigina kia Mathomo kiria gitagwo Capitation Fund kuona ati gukinyaniria na riu muthenya wa umuthi Kigina giki ni kirabatarania muno mathukuru-ini niguo guteithirira hari mihango iria irathie na mbere macukuru-ini mothe. Oho atongoria aya ni mathiete na mbere gukirira giko kiria kiriga gukorwo kiriho ya gukirira mwarimu munene wa thukuru wa Isongo. Ni riboti iria iragituhingurira Gikunjuro kia muthenya wa umuthi. Ufadhili These parents pay taxes. As the Kenya government collect taxes from these people, please release money to the education sector. We are not begging. We are not requesting. We are demanding our right. Education is a social right under the Constitution of Kenya. And we must provide quality education. Patu ministry ya education itoe pesa kwa wakati kwa mashule. Kwa sababu shule mingi zinasumbuka kwa kuchelewesha kwa capitation ya shule. Shule serikali ikitaka walimu wafanye kazi vizuri, watoto wakae vizuri shuleni, lazima watoe pesa mapema. Hata yetu ya CDF tumepiga kelele, ndio juzi wametoa kidogo, hata wajatoa 25%. Tunaomba serikali itoe pesa ya CDF yote. Sasa hizi ni kama half a year. Watoe 50% tuweze kusaidia watoto wafanye nini? Masomo. TSC warudishe walimu Isongo. You cannot correct a mistake by doing another mistake. We cannot correct a wrong by withdrawing teachers. Najua TSC imetoa walimu wote huko. Imetoa walimu wote kwa hiyo shule. Sasa walimu, wazazi wale na watoto waanze kuandika walimu wa BOM. Inamaanisha pesa ya fees itafanya nini? Lakini mimi kama mjumbe wa Isero na wasi tu TSC ili consider hiyo position, hata kama wale waliumia walienda, itafikia Isongo secondary school walimu wengine wafanye nini? Kwa ajili ya kusaidia na mtoto. It is a bipartisan discussion. The community, TSC, Ministry of Education and us leadership, we must come together and agree. Haya na tugithie na mbere thirikari ni eraneirie gukorwo igithondeka ceceni makiria ma 207
wari utungata wa guthondeka internet muroto-ini wa gukinyaniria na kuhuthia utungata wa nenda-ini ni uge uria ukoretwo ukirekererio ni minister wa ukinyaniria Eliud Omwalo uria akorirwo akiuga ati ino ni imwe ya ciraniro iria ciakorirwo ikiranirwo ni thirikari ya Kenya Kwanza. Akorirwo akirekereria ndeto ino ari kuria mwena wa Bungoma ari mihango-ini ya kuruguria ceceni ici kuria akorirwo akiuria mbeu njithi kwamukira na kuhimbiria nenda-ini ici niguo mahote gwikuria hari miaka yukite. Most importantly, we want you to utilize the digital space for gainful engagement in digital jobs. Today we are facing the challenge of the white-collar jobs, the formal jobs that we have been accustomed to all these years. They are limited in number, if not non-existent. But where we have an abundance of jobs is the digital space. So this is the area where deliberately and proactively as a Kenya Kwanza government, under the tutelage of His Excellency the President, we want to empower our youth by way of digital skills. Haya, tugethina mbere turagira hari ripoti-ini ya mugururio wa uici wa mahiũ kuria mwena wa Isiolo kuria gikundi kimwe kia athuri a ndũrĩrĩ cia Meru, Borana na Somalia aria maikaraga guku kaunti-ini ya Isiolo ni matianire riendekithia ria kuhe ihinda kwa mugururio wa kuhitana na aici aya a mahiũ niriendekithia riria rikoretwo rikiendekithio ni thirikari nene rungu rwa minister wa ugitiri Kithure Kindiki. Kwa majina mimi naitwa Abdullahi Gikunjuro. Mimi ni chairman ya Council of Elders ya Isiolo wote na pia mimi ni chairman ya Borana Council of Elders. Nachukua hii fursa kushukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia nafasi hii ya kukuja pamoja. Sababu ambayo imetufanya sisi tukuje pamoja ni ya kwamba sisi wana Isiolo ni watu ambayo wanapenda salama. Isiolo ni nchi ambayo watu wote wanapenda, kutoka kila jamii yote watu wamekusanyika kule, wameishi huko. Na tulikuwa tumefikiria kwamba sisi tutakuwa na salama bila shida yoyote. Ilipofanyika namna hiyo, serikali aliona ikalete operation yake. Ndio mali ile wameiba ziregeshwe. Nasikia ng'ombe ya Meru ni 1009, ngamia ya Somali 574 na maelfu mbuzi. Ng'ombe ya Waborana ni zaidi ya 980. Sisi iko wakati tulikuwa tumepewa bunduki na tulinyang'anywa. Bunduki tulinyang'anywa, wale watu wanaiba sisi wako nyang'anywa bunduki na ambaye ndio wako na bunduki haramu. Mimi nauliza hii serikali inaangalia waisi kuliko waathiriwa. Mimi naomba Kindiki ni Mmeru. Ng'ombe ile inaibiwa zaidi ni ya Wameru, alafu ya Borana, alafu ya Wasomali. Na ile ng'ombe wakati inaibiwa Meru na inawekwa Meru. Nauliza sheria ijui wa Meru na Wasomali na Waborana. Tulisikia operation tukapiga holela. Sisi nasema asante Mungu, umetupatia nafasi mzuri. Sasa mifugo yetu tarudi, watu hata uawa tena. Hiyo operation leo imesimama. Kwa sababu imesimama sisi hatujui. Wanasiasa ndio wanaingia katikati ya serikali na raia kuzuia hiyo operation kuendelea. Sisi tunataka hawa watu wasimamishe hiyo maneno yao, serikali ichukue hatua ya kuendesha hiyo operation. Tutigane na ripoti iyo ya uici wa mahiũ tukorwo tukigira kuria mwena wa Embu kuria kambuni ya mai na utheru ya kuria mwena wa Embu niyo Ewasco nikoretwo ikirekereria ndumiriri ya hahu ya guthukangika kwa mai ucungiriirio ni waki wa barabara uria ukoretwo ugithie na mbere gicigo-ini giki uria ucungiriire guthukangika kwa manholes. Murugamiriri munene wa kambuni ino ya Ewasco mwena wa Embu James Njiru akoretwo akiuga ati ota kambuni matingihota gukorwo makirumbuya muingi na kuoya itemi hari uthukagia uyu kuona ati ta kambuni ya Ewasco ni makoretwo makigumirwo ni mathiri maingi kuona ati kwina marihi maingi ma mai
matari mararihwo nginyagia riu. Satama, which is big done, just below the market, the old market. And they look, they have already destroyed 9 of our manholes. And you have destroyed the manhole, even the debris from the road is getting to the manhole. So it's a matter of time before the road is, the sewer is blocked, it has to overflow, and then we start fighting with NEMA and the public health. As a county, we are planning to have a water rig. We are talking about water being in every corner of the county. I think Prof and Waziri can bear me witness. The rig is at a very advanced stage of coming. But what we were discussing was that it would be useless to have a rig and then it just stays in the county and is not able to perform. Sometimes we find a road is being done by the county government. So inabidi wakati mwingine tukose maji kwa sababu mfereji ikikatwa maji inafungwa. So we need something to be done for that. Headquarters of Embu is married, haina maji ya kutosha na kuna shida nyingi sana. Kitu ya kwanza tumefanya kama county ni procure ama tunamenunua drilling rig na accessories zake ili tutengeneze boreholes nyingi sana. Na kuna na partners wengi tumeshikana na wao wa boreholes, e-water, Koreans na other people watutanjia hata kufanya solarization. Kuna nyingine tumefanya survey and design mwaka huu kama Mukanda irrigation project iko Mbere South, Mbere North kwa Siakago tumeipatiana saa huu kwa national government for funding. By the end of this year we shall be having so many projects well completed. Our governor, thank you so much. Nego oishi wa migunda na indo cia andu kiumbe ni ukoretwo ukigumira a Kenya aige. Riu turia neme tukionekana kuoya mwerekera ungi hari gutunya ene ada indo ici na njira ya kwandikaga notithi cia maheni na kumatumagira o ni kuringana na muikariri igite wa estate ya Mwengenye uria koretwo akioria thirikari ya Kenya Kwanza matogete na mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto korwo makĩingĩrĩra na gutigirira ati aria mareka jama ino ni makorwo makioerwo makinya maruru ma kiwatho. Hapa ni Mwengenye settlement scheme. Na kuna order nimepatiwa hapa Elohara number 18282. Hiyo si ya Mwengenye, sijui hiyo order ni ya wapi. Watu wamekuja wakasavu huku na ni kama mazoea. Kuna hata zingine nililetewa sia block Y, Kayole block Y. Mpaka mimi nikaambia wale walisabu huku, hizi maholders sisa, hizi maholders sisa Mwengenye. Sasa wenye hizi orders waende watafute mahali hizo orders ziko. Lakini ile kitu mimi naona hapa ni kasi ya kudhiriti watu kila wakati. Kila wakati orders zinaletwa na watu usiku, wanatupa makaratasi huku, watu asubuhi ndio wanakuta papers za orders za kuwathreaten wahame. So naomba serikali iangalie hii maneno, imekuwa too much. Sisi hatutaki vitisho. Shamba hii Elohara number 18282 si haiko Mwengenye. Tumepatiwa hii shamba na serikali na sisi hatutaki fujo, lakini hii threat kila wakati haitupeleki vizuri. Order inasema tutoke kwa shamba yao ama wapomoe. Na hiyo ni threat. Hata mwenye kupeana hii shamba, mwenye kupeana hii order angeita kamiti ya Mwengenye, awakuje kwa ofisi, awaambie niko na order nimeletewa hapa. Sisi kamati tungemwambia hii order si yetu, mtafuteni hii order mahali inatoka. Na riboti ĩyo nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩtũhe kamweke ga gũikĩria itemi ritũ rĩa mbere. No ngũririkania atĩ ndũgakorwo ũgĩcenjia mĩtambo amu nĩ tũracokereria na mangĩ maingĩ gĩkũnjĩro-inĩ gĩkĩ gitũ.
Karibuni na mwikareve mujire niki kiaria kingi. Pastor, mundu toyo okago tukufio na ndari uguo tene. Thiguici ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithuĩ Muthingi TV tugakurehera tabarĩra ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu hietha thamake o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi. Waigua firigia huho kamenya ni hĩndĩ twĩ ona wa Max tũgũtwara nginya iharo-inĩ atũkũmenyithia ciĩgiĩ athaki mĩthako nendano na maumĩrĩra ma mbĩtĩka cia kagi gwĩthambĩra mahenya cricket hockey gonya na ingĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Nyitanagĩra na niĩ that sports girl wa Mbui wa Njaũ o Juma wona cianda wega thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ atabarĩire ya metameta cia mathako gũkũ kwa Muthingi TV. Uri murimi munini na ni urabatara ngwatanĩro na nyũmba ya mohoro ihinda nĩ rĩrĩ amu Muthingi TV nĩ irakuhe mweke wa kwanĩrĩrithia kĩmenyithia nĩguo ũkũrie biacara yaku na njĩra nene. Tuhũrĩre thimũ kũgerera 0777 572 358 kana ũtwandĩkĩre email nĩyo sales@lookuptv.co.ke ũka tũtume ndũgũ na tũtirithanie hamwe amu ndũgũ nĩ makinya. Haya nitwagicokereria ngakuririkania ati mohoro ma gikunjuro gitu turakimemerekia imwe kwa imwe nenda-inĩ citũ ciothe cia ũkinyanĩria Facebook @Muthingi TV, YouTube @Muthingi TV. Na riboti ĩrĩa tũrakĩambĩrĩria nayo nĩ atĩ nĩ akĩagago kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩyumĩria gĩa kũrĩa thoko-inĩ ya Wangigĩ nĩ gĩcanjama kĩyumĩrĩirie thoko-inĩ ĩno ya Wangigĩ gatagatĩ ka ahũri biacara na maabitha a thirikari ya kaunti kuona atĩ nĩ marekũĩra kwaya gũkorwo kwĩna waki ũgũkorwo ũgĩthiĩ na mbere thoko-inĩ ĩno. Ahũri biacara aya makiuga atĩ matinakorwo makĩũrio kũneana mawoni mao kana hihi gwagĩkorwo kwĩna waki ũgũthiĩ na mbere thoko-inĩ ũyũ matikoretwo makĩheo mwerekera wa kũrĩa megũkorwo magĩthamĩrio. Sisi tunasikia kuna soko inajengwa na imeanza kukuja hata ibomolewe, but in the first place hata hatujaambiwa hatujafanya ile participation, public participation. And by the way, this is a project that has people in it. Kwa hivyo this has people opinion when they are affected by this project. Number 2, hatujaonyeshwa mahali pa kwenda, hakuna any procedure imefanywa. So we are very much aware they came, wanafanya mikutano kule nje na ndio tumejulishwa ati kuna wanakuja kuanzia maneno ya soko. So we were asking procedure ilianzia wapi? Hakuna public participation, hakuna mahali pa kupeleka hao watu. Mizozo ile imetokea kati ya wachuuzi na watu wa kaunti
ni vile tu hawaku communicate vizuri ile mambo ambayo wanakuja kufanya kwa hii soko. Kwa hivyo mzozo ilitokea sababu ya kuwa hatukuwa tumefahamu vizuri. Hata sasa hatujaelewa hii mambo ya sampling ya mchanga ilitokea wapi na pahali imefika kwa nini na imefika aje, sababu hakuna jambo lolote ambalo kamati ya soko imeinvolviwa nayo. Because I do believe if there is something to start, you have to start with the leadership of the market. Then after that, you continue with the project as it is anticipated. Na rĩu tũingĩre na riboti ya gĩkeno kũrĩa bamĩrĩ ĩmwe itũũra-inĩ rĩa Kangundo taũni-inĩ ya Garissa nĩ maremetwo kũhitha gĩkeno kĩao ũũ nĩ thutha wa gũcokanio na mwendwa wao ũrĩa wakorirwo orĩte kwa ihinda rĩa mĩaka 2. Maugĩte atĩ nĩ mambĩkĩte mĩhang'o ya kũmũcaria o nginyagia kũrĩa nyũmba-inĩ cia kũiga mwĩrĩ, no thutha wa mĩaka 2 rĩu mwendwa wao nĩ acokete na mũciĩ. Sasa Ngina ni sister yangu na tulikuja kumchukua kutoka Kangundo. Sasa tuko hapa Garissa kumchukua, ndio tumemkujia. Alikuwa ameshaolewa pande ya Makueni, lakini wakati alitoka huko 2021 alikuja kama kichwa iko na itilafu kidogo. Sasa ikaenda hivi akaanza kutoroka nyumbani. Sasa mpaka wa sasa akatoroka mpaka akakuja huko. Kaanji hapa Garissa na tunashukuru familia ya huyu mama sababu amekuwa anasumbua sana maeneo haya ya station. Kukaa hapa sana amesumbua sana, tunashukuru sababu wamepata watu wao wamemkujia. Na ningeomba pia kwa sababu Shaman amesema tuko na hiyo harakati, hata kuna watoto wengi wanarandaranda hapa town na tunajua wako na wazazi wao. Tunaendelea na mikakati tuone vile hao watoto pia wanaweza patikana na watu wao. Wao wametoka town, tusafishe town ikae mzuri na watoto wapate watu wa jamii zao wawashughulikie wapeleke shule ili maisha yao yakaweza kuwa mazuri. Hiyo ni dada yangu. Amepotea kwa miaka miwili. Tumemtafuta Malele, tukamtafuta Nairobi, tukamtafuta Mombasa. Lakini tukasikia wakati mmoja tukasikia mzee kitangaza ya kwamba ako Garissa. Basi tukakuja jana na tukakuta ni kweli pale tulikuwa tumeambiwa karibu na police post hako hapo. Na tunashukuru sana kwa kumpata. Na mimi nashukuru kwa ndugu zao kukuwa wamekuja kuchukua huyu mgonjwa wao ambaye ni mama hatujui, sisi hatukujua ametoka wapi. Na nimejaribu kuhangaikia nione kama nitapata watu wake, na nikimuuliza majina anaongea vibaya, anatusi, lakini nimejaribu kung'ang'ana nione kama nitapata watu wake. Na vile watu wake wameingia nimefurahi sababu nimejua sasa huyu mtu yangu kuliko kukaa hapa akimangamanga atasaidika kupelekwa. Nayo haho na wagagu ni egomeire aikali a Magandi akore akaunti ya Kajiado ya Ithuro kumana na mukana wa thirikari ya kaunti ĩrĩa ĩrĩ kũu ikiuga atĩ nĩ gũkorwo ĩkĩhinga kambuni ya Tata Chemicals Magadi kumana na kwaga kũrĩhwo kwa magoti we kambuni ĩno wa ciringi ya mũigana wa makĩria ma bilioni 10. Aikari nĩ monanĩtie haho makiuga atĩ maya gũte mawĩra amu kambuni ĩyo nĩyo ĩrarĩ mwĩhoko wao wa oro mũthenya. Hii ni ng'ombe yetu ambayo nalisha sisi kila wakati. Ni majirani yetu na tena sisi tunashukua kama ni boma yetu. Kwa maana maji ni ya bure. Sawa? Shule ni kawaida. Sekondari iko, primary iko, na hakuna mtoto ambaye kutoka nje tulishinda watoto wamesoma Magadi. Kampuni ya Tata Chemical naomba kampuni yetu ikaa nayo na hawa na kampuni ya Tata Chemical tuelewane kwa sababu hakuna haja ya kufunga kampuni. Ukisema utadisturb kampuni hii inamaanisha ya kwamba
una disturb community kwa vitu mbili kubwa sana. Maji. Ukidisturb kampuni hii kwa maji ni kama umedisturb the whole community. Umedisturb the whole community. Then hii mambo ya kaunti kusema watafunga hii kampuni, kwangu mimi it is meaningless. Kwa sababu ni nani anaumia? Ni kaunti ama ni sisi wenyeji wa hapa ambayo tunaishi na kampuni? Without the support and blessings of the community, we cannot exist here. That is very clear in our heads. But also we'd like to believe that we support the community in a big way. And they look forward to our support. So it's difficult for us to think of the community if we are not there, right? I mean, it's very difficult to envisage a situation where the community is on its own and the company is not there. Not being arrogant here, but I think I'm just stating facts. And the community appreciates that, the way we appreciate their blessings and support for us. So I think immediately health issues will, health will be a problem. You have water situation, this is a semi-arid area. Haya, tukigira kuria iharo-ini citu arugamiriri a kiama kia Elijah Lindonde ni mandikanire kandarathi na arugamiriri ao a Standard Global Group bũrũri-inĩ wa DRC. Mwĩhoko wao arĩ nĩ gũkũria iheo kuma gĩkĩro gĩa thĩ nginyagia gĩkĩro-inĩ kĩa igũrũ, manyitĩrĩire kũnyitanĩra na mathukuru matatũ ma mbeũ njĩthĩ na mathukuru matatũ ma nyarari. Mwĩhoko arĩ gũkũria taranda na kũmathomithia maingĩ. I'm very happy we can help to the sports, specifically to the youth footballs, and yeah, we really try many other time also to be involved in this good cause for a sport, to support the sport, and especially I'm very happy we can do that for this foundation and for this young people. Yeah, I hope that will be really long term. Itakuwa inasaidia haswa kwa ile partnership ile foundation iko na mashule, because tumeungana na shule tatu ya wavulana na shule 3 ya wasichana. So kila mwezi tutakuwa tunaenda kwa shule fulani na wanafanya training na education kuhusu mambo ya mpira. Sasa mostly hii pesa itakuwa inaenda kwa hiyo kazi. Haya, murarori witu, riboti iyo ya mathako niyo igukorwo igitutirihira gikunjiro gitu kia mohoro muthenya wa umuthi. Ngatho cia mwanya muno makiria ni we gwitikira gutwara na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie gikunjiro giki nginyagia rĩu. Ngatho cia mwanya muno makiria kuri aria turi na gũkũ studio iria makitigirira ati mohoro maya maitu ni magukinyira na njĩra ĩrĩa ĩbacĩrĩirio. Mambĩrĩirio ni producer wakwa mũndũ gwĩtwo Jakubu, mũrekeri wakwa mũndũ gwĩtwo Sally, Harry Graphics mũndũ gwĩtwo Aizo, nginyagia mũhũri wakwa wa mbica mũndũ gwĩtwo Samuel, hamwe na wa TX tena mũndũ gwĩtwo Watheka. Niĩ kuona atĩ nĩ weekend ngwĩhoya gũkinya hau, no ngũririkania atĩ wona yehanda thaa ĩmwe oro nginyagia thaa 3 nĩ tũgũkũrehera maingĩ marĩa tũgũkorwo tũkĩkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. No kwa rĩu reke ngorwo ngĩkinya hau, niĩ njĩtĩkaga Wairimũ wa Kĩmani ngakwendithĩria mĩaraho mĩega.